Kublai phi baro shakathup khubor jungi kadon Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentaka singi kilong. Pensngol tho ka Child Rights Commission yaki hok ki khanarin. Kloy ka KAADC bat KHADC ban trailang nagabenta ka jingsuk hakhapot. Wanra ka KHADC de ka yodu Safety Committee. Ban kular ka kong RM kurba ban lilam mardor yaudo yong namaw yong rim. Tomantay ne pai shaki Khubor ki bakhamania. Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights ka khatsaw torik Nailur. Kalalum mi kirang basnong ba kinong elang ba pher banya kran ba dia selok halor ki hok long brew jongki khanarin. Yakane ka jingalang la plir ka kong CD lengwa Director Social Welfare. La yo e kijing pensyai na kinong elam ka Faith Foundation, kinong elam ka Child Friendly Shillong Bids ba na ka Chairperson Child Rights kong Yamon Sim. Nakaliang kirang basnong kilapan ishibun kimat bakiakundo hakijing terikam jongki hasnong hathaw. Because when the father and the mother comes together, husband and wife, and there's a breakdown, it affects the children, and children are vulnerable. And like Ma'am Anisha has just said, the children are vulnerable, they don't know, they depend on us, they look up to us, and it is for us today. This consultative meet today, it will be a new opening as it has done for me. It was very informative, it was very educative for me when I understand the importance of the Rambashnong and communities. I said that I'm a passionate Khasi, and so for me, I feel very happy. I celebrate a long time ago, I celebrated the fact that only in our matrilineal society, we call our male, we call our men Ramba Kharbor. And you know, the Kharbor. And you know, I celebrate, that's why I've got 3 sons, I've got 3 brothers, I'm surrounded by men, and these are the ones who allow me to speak, these are the ones who allow us to sit like this. So when we sit here, and it is not you, it's because you give us the protection, you allow us, you support us. To all the men in the house today, the Rambashnong and your representatives, I would like to give you the hand clap. Thanks to you that we feel safe, thanks to you that we can thrive, thanks to you that you support. Even in the Word of God it's written, we are the weaker vessel. What is that problem? I'm not a feminist. And because of that, I've been able to do a lot of intervention. How can I say we girls can do everything when I need my driver who's a male to drive the Jeep? How can I say anything even to carry this mic? I need you to gentlemen. You know, all the tables and all, it's because of the support that we have from you. So today, your presence is a blessing throughout in my journey. There are different parts of my journey that I've been working in. And when we talk about children, another word that I would like, I'll go back to 3,200 years ago, when the greatest king who is still spoken of right and left, north and south today, the grandeur, the splendor, the intelligence that no one can still match, he says, it is not good for a soul to be without knowledge. Proverbs 19:2. See, we have the spirit, the soul, and the body. The spirit is you and your God, whichever God you follow. The body is when I will take a glass of water. It feeds my flesh, it feeds my blood, it will go through my blood, my veins, and it will help me to be strengthened. But the soul is what we are doing today. It's about the mind feed. When your eyes look at consultative, when you're listening to me, this is the soul feed. It is not good for the soul to be without knowledge. And we are very blessed, 50 years of statehood, matrilineal society, to have the chairperson of the protection of child rights, Ms. Yaman. She's a very educated lady, comes from an illustrious, educated Khasi family, extended with all the communities. And that is why we are blessed, because I've seen her dealing with children, and those who have harassed our children or have caused our children to be stressed, traumatized, to have tears in their eyes. She has done it so beautifully, and because she had handled it so well, she minimized pain that it did not come to the government, you did not know it in the news, and she was able to bring a reconciliation between the parties involved. And you see, in the Word of God, it's written 2,000 years ago. I'm saying Khasi society, 200 years. Now we're going back to the indigenous tribe. I'm going back to the ancient records when it says, be
be very careful that you do not harm these little ones, because their angels continually see their faces of the Father in heaven. Number one. Number two, be very careful that you do not offend any of these little child or any of these little ones, because when you touch them, you provoke the anger of the Father. Children are so special. You have to understand, when there is an attack on the children, it's not a person. It's diabolical. It's demonic. When Moses was born, because he's going to be the savior, so many children were killed in Egypt. Go back to history, 3,700 years ago. I'm a history student, so I love history, and that's why I love India. I love being a Khasi. I love going back. Today, you read the newspaper. We have the Khasi National Darbar Hall, 54 men represented with 300 members. It's an article in the newspaper today. And because of that, 1923 only, we got the Darbar Shnongs. And because of that, who were the people influential? Dr. James Nichols Roy and Pastor Monling Law. So we have this God who is very interested in education. We have this God who put reading and writing and records to be set up. When I say that we are a third world country, very tribal and community, just because the English brought us Jaganjil, went up the hill, Little Miss Muffet, Sadonut Tuffet, Nimpachi, Miss Muffet, belong no Tuffet, come no root on the nursery rhymes. And sometimes it is no parang. Can we go back to the roots? Can we see our society that love our children, embrace our children? But today there's a breakdown, very true. When I sat in DC office 10 years, you should see the amount of cases when the abuse happened inside the family. Why? You've seen in that data, 1 month ago, Meghalaya last in poverty index deprivation, social injustice. When we as officers sit in the seats, do we sit to really percolate down schemes and plans for our people? Or do we sit here trying to put only our own people in certain places? Utuliram Ronghang, Chief Executive Member CEM Karbi Anglong Autonomous District Council KAADC, Hakajingkando beruba penyat sing CEM Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, Hagakat Southrik Nailur, ulapan pau ya kajingdan kam bakini artiliki council kenya trelang kawai kabor ban wanra ya kasukasan hakishnong ki badan hasilan terki khaput jongkini ki council. Utuliram Ronghang ulalit kendo ya uba penyat sing CM bat kidekot jangka EC ha office trekam jung ha Shillong mentakasngi. Hakane kajing ya kendo uba penyat lembat ki EM kilayo lat banyak keren bat cibun kiman ki baya day bat ki kam khaput ha pedeng kini artili ki council da kajing themu ban wanra ya ka suk san ha pedeng kijat benriu nyau trap bat karbi ki ba shong basa hakishnong khaput jong kini artili ki district council. Apok kajing elam jong CM Dr. Tuliram Ronghang ringkat bat ki EM bat kumjuk ki MEC ki baidan kumba jan khat saungut baro ringkat bat u honorable MP jong ke Karbi Anglong u Mr. Horan Singh Bay ki wan ban ye kendu yangi minta ka step ni po office rekam jong ki HDC te haka ni ka jing kendu ki don arteri ki kam ki bangi akran sani bha kawai kalong ba kajing yadai ka jungi ka KHDC bat ka KAC kan yai beteng ta kajing skru jimut kumno ban yayo ban ya trailang na kamenta ban penek pensa yiki riti ki dustur ki jungi da ka bangi hab ban yang teli bat ni long kawai hakmat ki sarkar India kidang wat ke ika lat kalenti ban la ban penbet tu kajingja te kat kum kajing sutu hadin bangi lai kran bene nakaliang Karbi Anglong ki kloi bene trailang ban wengi kini kajing but menenru ngalayo bene kran lang bot MP Mr. Horan Singh Bay hang te po guest house jong ka Karbi Anglong Autonomous Council te ha menen ka singi yo ban ai ka join press briefing ru ba nakaliang UMP ru but PM education menen kiong ba kamdon ka ba ban ka bangin wengi kajing kamdon ka bamla se ban wengi kajing te ladangi ya trailang da kajing stru jimut te ngi sutunat ngi pediang ngi kata ka kajing kren but kermen scam ba kani kajing ya dei jungi kanang
kanang biang kanang bit nang nishkmat bat kumju ru ngi suthu ban penbet ya kanu no kakam ngin la be ban penbet da kalenti ke ba da kalenti jom kecing kran da kata ke process of discussion dialogue bat kiwe kalenti kam num dan jing artatien ni le seba ngin la ban poi sha thong jong jing job habe de kini ki benta te na kalyang jungi ru ngin salik pet biang ye ki pai ba jungi apo khaput bat kumju ru ngin salik biang banyak keren sangi bahai ni kakam wat syadusha karbi anglong autonomous council syadipu namar ba ngiyok jingtip menen ba kiwan ban play ka guest house te bat kiwan ban play guest house ru apo Shillong ka bade si benta ka apo uput usam jong KHDC te ngisudai ban khot banyak keren apo mit nam ta kanu no ka jingya ben tu pinaglang tu pin lait na ban yaslok bat bat ki stai ban ju kejar hadian kan ni ngin salit biang shekiniki shnong kasi kamtam block 2 but what she block 1 ru ngin let da ka jingin trailang bat ka Gentle Hills Autonomous Council te hadian kata ngin salit pat sa difu siapa headquarter jong ka Karbi Anglong bani kendu yaki yo CM bat KM bar khoi ban nang kham yo kran jeliu shushu ya kani kamat kena kajing yara kajing nak jurep situ kan dai kajon besedah pedeng jong phi bat ka council Karbi Anglong ne kan dai nakalyang jungi ngin let bat namar ba hatu kishnong kumbangi ngilap men hakane bangi let ningkong men visit kidon lang ki Karbi kidon lang ki Nepali kidon lang ki wewe jat ben riu te takadaw banam mi kanu kajing shong seir ki pai ba jungi ngin pentip bandan kajing ya kenduk lang bat ngin yo ban jungok lang kawai ka jikeli nomor hasil temata pidang ngi la ekran ya kata bat namar ba ke mener ngi ong ba kumno bangin la ban teli ban penteli ban wara jing teli pedeng ki Autonomous Council jong ka Jylla North East Brokaway ngi don kam ban pen ki embiang ka forum tele se ondangi la let chathi i deputy CM jungi ba PMCM la long way nanuksa la bat chairman la slam hai kini ka fokus ka bangi khat te convince kam ba kani ka jingi penteli nam taki Autonomous Council Port North East kanwan biang ka chairmanship syangi kenang ban yo ban pentelun ibu boleh ka sange no nakai kan pi namar paka hakiwe wiki jaka kala namar ka election kamde hakaju kapor yangi katem jungi ki member jong council hapo KHDC hakiwe kilong lalaka jong teng ya kendu tang sisnem teng kendu tang arsnem te kani kapen duko no ka jing trekam jong ni ka fokus rei bat menta kasin ngi kermens kem bakani ka fokus bangin peniteli biang yaki Autonomous Council Port Jylla North East kan yat bet bat ngin sale kham janai kham tikna Khubor ba panya jaka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC kila thau bat wanra daka yodo safety committee banyalam bat khle the chief executive member bat kidkhot kin thup ya neka executive member market nomi khmat na hima malim bat ki rang ba snong na riu tili ki snong ka yodo safety committee kan pet jaka jing sngan hakarung kami kalet kawan bat ka jing khu jing suba jong ka yodo bat ki saudong saukun jong ka ki kam jong ka nika committee kin long ban weng bat khang no Shillong.Don ya ka jing penlong yeng shong sa ne ban samit hayodo ban maramot ekipan khana balajat ban shna thamai de ki weipan ban khanglut ekidukan kiat bean ban pendat de ki solar ban tei de ki kherdop lan ki gate ban rung ban mi hayodo shibun ya phi ki nong pathai Khubor ki perlok pe chungi lawan ban shimini Khubor video pini ka meeting ki chungi nakaliang ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka live way tarik ku August ngila notify bandan kawai ka committee kerpang kabangi ong ka committee on cleanliness and public safety and security at Yodo and adjoining localities kani ka committee ka blak kli the CM jong ka council but ladon langru kom ki dukhot nakaliang EM in charge market EM in charge development nanta la mi khmat ru nakaliang ka himam lim documentary batu
lai don lang ru kum ki khot jong ni committee ringkat bagi rang ba shnong joki nru tu li ki shnong ka ba kin thup I rang ba shnong kolapati rang ba shnong wa thabru rang ba shnong mission rang ba shnong mokhar rang ba shnong sotsun rang ba shnong wa indo bat rang ba shnong ria samthia te kani ka committee layo ban thawi kini committee hadin ke jinglit jurip ke badang shen ya ka yodo hapdeng nakaliang gajungi ke council bat da ka board jong ka district administration hakani committee ru ladan member lang I ADM ADC ba roni walang bat sector officer na police department te la thawi kini ka committee hadin bangila le jurip ka yodo bat ka jinglit jurip jungi ka yodo ki don artli ki mat kiba kongsan kiba ngisu khia hadu kata-kata kum ke council bat ki noilam shnong bat ki hima kabaning kom kadai shapang kajing shongsuk shongsngan jungki nonglet nongwan hapo yo lada kilong kinong yo lada kilong kinong khayi bat ki nong bu dukan kum ta ter committee ngilarai ru ban pendu no ia babun ki kam sniu hayo kamtam ban pendu no ia kajing sa bian jong ki breu hayo do kabakat kum kaan jong ka hima melem bat kat kum kaan baladan hapo ka market act jong ka district council ngimsha ikinu kinu ki breu ban shongying de ban sa met hapo yodo bat larai ru ban khang no lada don kini ki jaka badikiat bian hayodo badeling ba jong kini ki dukan ki bami ki jingkul mar ke jing sho edan bat teng teng ke jing minsau bat ki jingja basusi te habedi bkani nakaliang jungi arai ban khang no bat kumjuru ngilarai ru banbo yakini ki gates habarung habami kinonglet kinongwan hayo kebakan thup na du kapor step bat hakapor mit ban ngilarai ru bandan yakinong ap pahara hakapor mensngi badu hakapor men mit hayo do te kini kidiki katu kat nitili kirai ki bangila shim hadin bangila shong haka meeting pemerintah kesengi bat kebakadu karadu ngilashim ban khang lani ban penduk no ladadon kini ki kam khalai hapo yo do te kini di kikat tu kat ni teli kirai ki bangilashim ya kaba nakaliang ka executive committee bat ringkat bat kani ka committee ki bangila form bangin pentri kamshan hakani ki singi banwan te kita di ki rai ki bangi shong hakani committee Kinoyalam kador barshnong mauyong rim haka khatsau tarik Nailur kilalet yakundu eka deputy commissioner East Khasi Hills kong RM kurba ban ut bat ujor halor kajing penlang bat lum thup yu udaw yong daki breu bam tip ni ithu klem kanu kajing bit na ki bor penyachnong ya uni udaw yong lawan the bat lum thup harut surak ba National Highway 40 kabaya lengba kashnong mauyong rim uba sorbar lengdo rang ba shnong balasan ran daki wei pat kirang ba haka shithi bagashnong kala tho shaka DC lapan pau yaki jing e balawan ra dakane ka thup doyong ka bala penjabo yaki telong umdi ka wadut ki jaka satjan ki kper ki pra bat yaki pungdo kha ki badon haki saudong saukun jaka shnong mauyong rim ka sarang bat asid ka ba jrenya kane ka thup doyong kala penjulor yaka mariang saudong kane ka shnong nakaliang ka kong RM kurba kalasha skore kani ka jing u jong ka snong mauyong rim bar kala kular ban lilamno ya uni udoyong hapo shitayo hadin baka office jong ka kan pendep ya ki jinat ki bayade bar ki weipat ki tanat trekam jong ka sarkar hadin baladep ya kran bar ka kong RM kurba kirang ba ka snong mauyong rim kilayat hu hakilat pathai Khubor bakani ka jing u jong ki kala kanjo ka prasnam hadu menta kilayat hu ba hakani kenti ka kong RM kurba kala kular ban penkhut no ya uni udoyong nakate ka jaka hapo shitayo kibor penyachnong kila penpau ka jing sngongu yakani ka rai jong ka deputy commissioner la su thu ba jingdan thu udoyong te ba permit sai ka sinong ka thau ni
bat ya ong ru manta nakaliang ke district administration kandang Peit ikui pak jaka ban penong ka jaka the ini doyong biyo kulit ban kem malah makalong menta kan jeng kem de kulit yo tio doyong nak kali ke bakit ili kali ke bakit ka jeng yo ndai ki ban the angti te permit pada adon skoi pak parti wan lot itu doyong ban kit skoi pak jaka te jaka kelalong ka tenyut kata jaga dumping ground ni keba nang mi nang duna jadi si minta ida ong bamtak include extender in pai kibre ban assess kan no metric ton doyong dan nanti but lor ta jing don doyong kindi in ocean di keba ai ka jing yu kalong minta ba nakalia ke district administration kan pechu ba num don chu mono bondom kanam kinak bandi itu doyong kat udon minta di kawai jing jong ngi ke Shillong bangidon doyong bakite ting kalong lo penjot penjulor yakipun ibenta jo kemariang ti komo yang ngi rang basnong umba mundi tan kong ke jakarep jakariang ke jakar sejan kilong kemi ke imjan na ke bela sejan bat bakam tang ya kalong bakidon kine ki family ke badon ki pung dokha dia bakatut kine doyong pung dokha ki nyap lani kinlong ritat kinum he nama baik kedai sarang kedai asit te kata ke ni pergi ni impress di si mene ni kran te I langsung tu ba nek loi ni kakak tengi kermen ni ba inya cikmat ba kan di kejing kula sini kan ulong di Mali pemso ni ha iso tu district administration kadam ke jong jing ang ne kidon bontuli di department di connect kibaya long interrelated kulit tu kam kiwan the angti the jaga kedai ke jong transport department makar hapikil ke jong property jong ka kita sakit pilu di ro ba maintain ke highway ketur so kidon kilong interconnected bontli ke department ke DC ka haben coordinate ke ka kontak ke tingade juga ban ni keren ni ke kam de ka kam ke bingla beleng siklimat nei kilong ada deal kihat ya tengko bagi department ngatrai kan dia keren ke DC menta kalong ba ilan depan bej bagi department dia lepas karai bandeno ini doyan hapo stayo tengi community bagi don di kemen kena sistem ke authority kan ai kata assurance ni hapat kita dia ke eging bami tangin semua pej di eging bagi melak bandat bandai kat bini kuat mi bandang kir kita nak kerja jing bani tu ku bagi parti department dia coordinate ka action de ki bagi department ke te kata ingat skau ba kalau de ke ba ka sunong ka suhun ba isil ai ka suran ban community gan ulong Ka Bouncers Association of Meghalaya Giantia Hills haka khatsau tarik Nailur kala rakhi kemen ya kajingdap license kajingya lenti ban shakri ya ki palba da ka ba ai jingya da security haki rukom babunjan katkum kajingdan kam ki palba abat kiriu shimen ya kani kajingle kemen lapan long ha Bosco penar Jowai West Giantia Hills Hagani kasngi la lang u officer in charge Jowai Police Station ba S Manar kumukongsan baru ba ya miyu kriem principal Khadar Doloi Law College Jowai kumusembut kongsan Ukongsan ha kajingkran ulapan pau kajing sngo komen ban yo I ya kajingdon kum kini ki breu bala ai tilut yala de na kabenta ban ai jingya da ya ki para breu kat kum kajingyat kapor ulaong ladan kam shisha ban don kum kini ki private security namar don ki cap bagi bor pulit ru kim kot bor kat kum kajingdon kam jong ki palba kajingdon ka BAM kalalong kajingker khu na kabenta kajing shngan palba ulaong ulakan tu bakinyai betengya kani Shillong.Don akor khnang baki wei kin but nuksa Usembut kongsan ya miyu kriem ulapan pau da kabaong. Ngangit scam bakin long kinong yada bala ban shanya lengba ka akor babha batjing sngorit. Ulakan turu ban long ki breu ba im hakatak rukom bakiwei kin yalap khana ya ki kamba bha haki pateng banwan. Hakani ka sngi la samru ya ka award best disciplined sport person. La award ru ya uba June Star Kharbuli President BAM Central Body Shillong. Lapantian Smairu ikinong yalam thamai ka BAM Giantia Hills da Ujun Star Kharbuli President BAM Central Body Shillong. Masniaw ugungo kadem wada yiu wanra iwro ini yo yam lang heni hapo Bosco penar agawo ya kanmo buromi ya gani kathat anawsari ga yongpi
Ini ke Bouncer Association of Meghalaya Giant Hills. Awang Giant Hills kemudian include lang wa ka east wa ka west. Tengah siau Khubor yang chairman gua pelai gani ga jingilang gua tebian ga yang pi bat ko Yusuf. Khubor le ya working president ya general secretary ya kiwara gani member kiwara ya khut siau bha yanga ya emlang wo pi wo ya kemen lang wo pi aga jing dap yang gani ga association yang pi adu lesnem. Ga jing Khubor ko kerpang la yawara ya pi ki member yang gani ga association kiwa mansket ki bru kiwa dedicate lene kiwa 80 nagbanta wo ya kata ka safety lene ka security ya ki ni ki Peit lene ya ka rilum jentia wo ka state wara koi osket wara yo ko moto yang gani ka association ga yang pi kato ka safety security and integrity awa kini ki benta kini ki lately kini ki contain gawang security safety security and integrity ni to ki wam kam do kata heba lemam ka safety mami ke dia keting chong sok chong sain ha ka chrong ka thau ko yong i lene ha ka won ka benta ko da bu ye i ta ka security mod ke keting yeda ye i ne keting wan ni ke ki threat lene keting maham ye i ka integrity mod ka keting 80 lene keting trehok ya tu ka kam ko da penchadi i dengan siau kini ki moto ko yang pi to ko MK madu kate khamtam ye pi ki private security ngomong mo lene ki first line defense i the money the compare ya duty ko yang pi ko yang i mot man ka gajo i le money to ko u jingeda ya ki bru lene ya ki wa MK aga liang ka jing ki case lene ki bontai ki jing ya chemo wipo wi bru aga ni ka imlang salang ko yang i Tahakani kasih ngasnyawa wato kajing kemen ko kro wo yo wa MKam kani ka association apo ko West Gentia lene ka East Gentia ngi ko wada 80 lut wada yo i ki member kini kinong kit kam ki wa kit kia sekiat awo u penman ya kai ki kena kanro ko yong i ki wa u dedicate lene u discipline ha ko wa u yada ya kiwi tuan hawa wada yo kini kisnem magi podang kian yang im ju yo yi ki bouncer lene yi ki private security yo em ki fet lene ki program wa fair henry kat nang la ki por ayo dang em kam ga gini ki private security ne ba o khot ki itu ki organizer de i ki police department ting yi wo like cover tadi kajing em ga yong pi ka association ngayo wato wa kadwan keman ke kajing karku ya kinang pelai ya katu kajing ya ka fet lene ya ki program mabunjai ya po ka district yong i ya po ka state ke yong i da kajing em ga yong pi man kajing chong sngang ya ki kantai kena ya ki khenro khlot ya ki manbei manpa da kajing em ga yong pi yoi manda em ki wa ya le chong chit ha ki program go fair pi de ye bu pensiao to ya pi ya pensiao to ya ki lene de ye bu ya da ya ki na ki wan ki jing jiao siao si daga jing em ga yong pi nga yo man ki bru ki wa em discipline ka jing karpat ko yong nga ne ni chikmat wa nang puteng chu ya ka ni ka discipline ga yong pi ne ba daga jing man discipline ga yong pi ye pi pen yo chuk perthai le ni ye pi klam ye ka perthai lang ba ka ni ka jing em ga jing long yong pi ne ba la de i la de nga de pi wa mo man ki wa discipline ta kamon wo usneng yo kuntu le ne pen yo ya ki wi wan iwa le woman on discipline taga jing em ga yong pi man ka jing kar khus khiat ye i ga police department le ke wa ha ga wo cover le ne ho e security le ne e safety ye ki ni ki program wa bonja ja po ga district wa po ga state ga yong i nang ka u e ga jing kar khu kar do ye ki nang kit kam yong ga ni ga bouncer association of Meghalaya unang ye bi unang chakri neni khamba ini cekmat hagi niki lesnem gredep de yo sket pi ke jing job ka wa hagi niki ka district ka yong i danang krechitom wa unang yibi u kuntu chu kam tam ye kena kanro khlot ho u ye join gi ni ka program de join ni session de ka jing join yong pi kam on tu wo man ye pi ki discipline te ngayo ini ka jing paret ke yong pi amde uduna ka ban ya ka jing paret ke yong i ki police de ka jing training go yo pi thrai rabiang hi ko te nang practice chu nang yele u e ti yele di
kenang unang yipi penbaik berhenti ia kini kejing parit ke yang pi hosket mam de expect ia kini ke parit man renti indra yusuk hodu kate kejing kublai kerpang ia kinang pelai ia kinang training ia pi ki security personal unang yipi unang coach keman kerpada ya kinong ya luti ya pil ne kini ki member ne ini unang ye ki unang kucu ya ki perlok ki wa nang em kam ya kini ka security ne ba ngayo da jing em yang kini association karwan penman ka yusuk wa involve ya kena kendro ne ba da jing involve ka yang pi penclor ka ne emensen ye ki wi yo wan join lang ki ha kini ka group da jing em ya kini group penman ye i ya kini ka ri yang i le ni ka district yang i kamtam awo like ni sipon kijing jia ki waselsi na kijing kerni je kijing di buai le ni kijing di ye kini kenja jing di go bonjai kam ke drugs tertera ta da kijing em go yang pi ni da kijing disiplin ke yang pi ye pi usneng kuntu ye ki perlok ki em jan jengai ne i wo usiau pa pi ura e khubor ne ba ka jing di buai ka jing di kerni empo ka chuan ne ba ka jing chem go yang wo to hai ni wo kre hai ni hajwa de chisnam wo bon ki perlok ki wo ngat ha ka jing di buai ong ki sar kwa ulai hinrei ka met ka yang ki mi ulai ni ti dau nga tu ye pi wa ura bi kata message lene ka khubor che ki perlok ke yong pi iwa ong siao pa ham start lene ham sedang wo di ini jing di ukarni ni ba dau em ga wi ka por ka wo pi kwa tu like in re heti por ka do yong pi lene ka met ka yong pi mi de ko like te da ka jing em yang kani ka association permen na wato ka ri jain tia ka yong i hunang yi hunang kuch kman ha ka liang ka discipline kam tam ha perdi ki kena kendro ta du ki kentien ka boleh cebon ya ka jing kot ka yong pi ya ngau yam lang ini i do ong ini to ke kitbok kiruyang ya ka association ga yang pi agini lesnam ke dep ke man ke job nang ku chkmat nang yele wo wanra ya ka jing roy ha gani ka association ga yang pi nang penyo ke disiplin ga yang pi kanang wo yo ya ka jing job ha gani ga kam ga yang pi kuble chipon Uba Vincent H. Pala, MP Lok Sabha khat saw tarik Nailur ulabu mau nong rem ya ka building bathamai na ka banta ka arts science but commerce jong ka ribhoy Presbyterian Higher Secondary School nongpo hakani kasni bu mau nong rem ladon lang uba Meril Bonds MLA nongpo Reverend H.L. Mersing President Managing Committee Kakong Pyrolin L. Nonglight DSEO Ribhoy, Ubabu W. Radu, Principal, ki dekot ka Managing Committee, ki nong hikai, ki khana school, but ki kmi ki kpa jong ki khana school. Yakane ka building bathamai jo ka school, lamang ha ka jinglot ka bakot cha ka saw klor, henre po saw lak, hinyo po wei hajar tengka. Lengba kini kilat bathamai, lakmi lenti, baka pule puthi, ha ka thany Ribhoy barok away, kanang kentiu stat cha ki kerdan ki bakham sajrong ha ki sinambanwan. Sidot nadu balayo ia kesidot akas nem kat kendai spa kendai bupra ter ndu mentang lembagi projek ki beper ki badan hampo jongka lembagi department ki beper misgo kemen ban sekhi ia kedilanang kiu nakapor sekapor. Ublay usyom na ino nagabanta banyarap banay yaki sembo perkat keding start keding syampang yaki dong yalam jogi kibaladan benta nalu kipor kipomensua pastor ki jogi kiboblay ulay bersimno selagi bat kibarangdan nalu bentar kunjuk ka contribution ke ding nok senyang na ki pastor kita pesan ki balang berper ki nong kersan berper kalong sisya ke ding terku ya kesenat orang kulit berkumbala bersuklu ke ding school ke belayeng ha ke ding jakan kadai kepala dan la khamslam aku sedang kadai spa nderupun nyo ya kabangi i gumne kumagalong kabalanang roy nagabor sa kabor bat iso kaben bat iso tenat hagani kesengi bagi ki baro gidin posniu jong kilong din ki balalit no
mendagas ini bagilah sedang berurlong kawai di kawai. Kita sibun kijing hak kijing identity hak managing committee sedat korak kawai kinong hikai principal kena school kita sibun kijing ki challenges kibagi hak banyak ni ba. Tadeng isu kemen pak bahangi hapo hapreng jong kasor mampo kani ke Jakarta kum ke district headquarter jong ka Riboy district ke ke jongi haga bagi babun ki kini pa kidon ki ting senya ka bekerbang ban pha yang kitong ki khut ban wan ban pule ban yo yang jinang jing start lemba jong ka skut. Kijing tay na kabanta ki kamera hikai science bat commerce hamau klang college kidang sakut pongding mentala sansnem wat lada lamang pisa na du usnam 8,000 khat nyo balas dang train na du 8,000 khat khandai kini ki kamera kidang sa kongreng hadu kini singi kisamla KSU na mau plang haka jingalam jong samla banjeng scam karbani secretary kilaya kendo yo menteri kapuli puthi rakam e sangma haka khatsau tari Nailur ban tip ya kadau tenrai ya ka jing bala pensange ya ki jing tei haka ni ka college menteri ulayat ho bakan shempor sa san benai AA ban pendep ya ki jing trai haka ni ka college Pori wan mai keduk yo menesta education menesta lor ngate ga sean and commerce college ka ba ka dingre ka dan te pok lang te nakleng jungi keseng ila letman sebagai te ka juga trai te construction te ka building te ka building la sang la bu mo rim ho atau tari ku kos ajar arknya ba do chimista commerce do sama raya ga tandar pan do la bu pan pentrai kadai final tandar berlis te hak khat bu Oktober aja khatnyau pat ya kampar asama trai do September aja nah denadu tu number bala pentrai tu kampat hadu mata ka tiga college hadu mata ro kampat dap complete ketang lang tunggung rengang pat kidang sa pun ki padap kidang ki padap sa ki penting padap dan ki kidang tang kita kidang pat na kipat na polsa pat long complete deh tang tuna de na reng jungi pat nilai kendu bagi chief engineer pat penting itu pat ngila kali balai berkanega college keselamban itu mudah memlak ban la complete na reng jungi tidak amba ne na kaleng jungi pat imla ban ayah ka daw bobiang tingin yo eka coba besar tenang dengan jengim tak sini kami nawan mai kenduk ino yo education minister man pandik saya lo kete kan mat tenang yang education minister man lepas ni berapa Khubor buat la sungkea ba ya kete ka sean kemas kelas pendep no pagi ni ki sausan panai no naman wan umur no panai ju no man yo pendep complete sedang no ya ka terus tinggi dan tingkat yang senang lagi, aku boleh tingkat yang senang lagi ni isi jadi dan sini slot lagi yo cenderung. Kita bagi building college yang itu akademik yang nangsa ibu itu kita baladap kita pakai empat lah pendap. Tak leh bu puar ban pendap kan oi. Kalau bu kapor orang pendap pun banyak ini south sarpana no penajun mah. Suanu penajun pendap semua. Buat ke yo ni dapat detek ni kelas tahu Kinong yalam ka seng nyautrap National Youth Movement HNYM haka khatlai tarik Nailur kala penlong ka jingalang patba hasnong Senduli West Khasi Hills District ban hikai batai bat pensyai patba halor ka jing penjat basir khei jong udrok ya kisamla hakani kajuk ya kane ka jingalang hikai patba la penjai de uba samborlin sosyang President Motion Circle la play yakane ka jingalang da ka jingduai ngu blei balayalam da uba orally khardau saw kiri orang ba ki ba kunthub ya uba MA chalam SDO civil ba WL Mauplang sub inspector of police ba Pridian Wanyang Sordar Nosle ba uba Thailand Star Lingkoi President HNYM kila pensngan yakane ka jingalang patba ha ka jingkran uba MA chalam ulapan ya ka bor penjat jang udrok ya ka jing ka jing mut jing perkhat bat ya ka met ka pha jang ubreu ubala kerni ha ka jing mlien ban pendon kam ya uni ujing di penbuat
Ula ongru baka sok kasan haka imlang sa lang kasir haduk kata-kata namar ka jingken re jongki kamtu kamlute re kitu ki bakerni ya ki jing di drug. Ula pen inuksa da ka bakdo ya ka jing penjat jong udrok ha Shillong bat hiki babun kisnong he. Bagi bangat haka jing di drug kam de shu tang ya ki samla henre ha pedeng ki samla lut ki khanaret ken thai bat chenrang kila kelalong ki mrau hau ni ujing di bakensha. Buon ki khana ki badang pule haka kelas 7, 8 bat 9 ki ngat hau ni ujing di nong penjat pasir kai. Banyak kun thma percaya udrok ke Sarkar India kalawan ra ya ka program balajar kerteng Nasha Muk Abhiyan Mission ban rateng khong ya udrok na kisnong kithau. Dakane ka program enhikai keleng kisnong kithau khamtam ya ki samla bat ki khanaret ban kiar laimau laiding na uni ujingdi ba penjat ya ki jing em jong ubreu. Uba chalam ula kentu ya ki pat ba hakane ka jing yalang da ka baong ban yale thma percaya udrok kam dega kamram tangjong ka Sarkar jong ki pulit ni jong ki rang ba snong henrei ka dega jinga trelang jong ki pat ba hi da ka we ka buit ka bor jong drugs ini ki imlang sa law kani pagla sedang ru ya ko we commission bakhat kana samuk abiyan kan pendu no ya gejing pun buat now drugs dalengi kwa ban job ya kani ma pasal drugs kita kamsong tang ake board sa ka kani ka police department kamsong tang yang ba snong di soda snong kamsong na sen halang hero yo le pasal ni hari kamsong ha gejing ile lang jongi baro bat bat na bat samla bat kumen baro ida binde lang ya kani dengi kain kadon ke jingit di kebaksya jongi ke san ke lamba dan peti ke lenti dan penini yang bulu banjai yang kami nak bidang di samba nak bidang dong di habit aduk itu kalau di samba kemudian peti ke lenti kumno bagi le man ya mungkin tangman persang what she saying tu ye ini people put snew penjat ya kemet ya kemesi bat nak sana kuming apa ni don kejikit ti ban pet bamdei tangba min pendam penbiang ni ko ni ke bang tadi mdei tang penbiang ya ka school ke puli ko piti mdei tang bang penbiang ni jan kinat mdei kedai ban pet rusia man kasni ban pet don ko no kejikit fer di ko jomi Nampak don kono jing fer bangin la mentok ha bangin la ban rat berkong nak kebat sedang nang bon yo nam yo ban suk ngit ha ka jing em jong ki kon jong nasngo ba kane ka jing don jong kum kane ka jing pensai ne awareness campaign nam tip kan usin la yo mene renga mi ti ba mene skam ba kane kan sudah tang ko wai ni ko haka ni kadong kat jongi ni im haka jaka sabab ha itnat kibriru niyo ki bukan sai pula ke ku no brain handai kemau ko have berit kemau ko samla da haka no ko por ni ngop haka jing ke niyo drugs itu na pi ki besot nat benle sports kenjak na ka jing nat itu nak ni kita semua bani roy ban shot dan jangan kata jing semua ban roy ban shot itu nak ni balik angha atau puli ke putih itu hindu no dia kata jing start ba agre ni dia bukan mau maka mek jongi kadai ke temple jongi pak kadai ke jing jongi away po away menginam pun rung ini jat ban rung ki pun jat ndai tang ke mek ndai tang ya ka long yin sen Kinong yalam juga Neutra Youth Council HYC West Khasi Hills haka jing yalam jong usamla Mickey Nongse bar usamla lumlang khas imli kilaya kendo ya u Executive Engineer PWD Roads Nongton ban ud aka jing sneu palat joka surak umba mautung marway bat kentu ya u ban maramot no kloy na marki pat ba ki basong wasa hakini ki jaka kila syam shitom hadu kata-kata haka let kawan bakit baba
Kini kinoyalam juga HYC kila udru ya kajing sniu juga surak maurang rambrai ke bajerong kilometer ban poi sayau rambrai. Executive engineer ula batai baya kita ki surak ladap khot tender bat shen and sapat traino. Kat baya ka surak maurang rambrai unsa hukum ya ki kontraktor ban maramot no mardor hakini kita yo. Kajing estimate ban pentrai ya kane ka surak. Tengi kerman skam ba ka office lene ke department kan simkia ban le ban penkloy ya kane ka kam bat kebaar ya kane ka mat baar ban marmot no mardor ya ka surak maurang hadu rambrai kilometer ya kane ladap ban tendar ban bu tendar te nakaliang jong ngi kum kaseng ngi kerpat ya ki badai trai ki kontraktor makin ban sedang no nomar kani ka surak asni syubah palat haduk ba kayat kayang jong kipai ba lasar tok tinggal kerpar na po jong ka department bahkan kentu ya ki kontraktor bakin pentrai no kam kloy ya kani ka surak morang haduk rambrai tu morok ya kani ka hap ka PMGSY te kani la kerpat ya ki bar la kentu ya ki kontraktor ki batrai bakin subha ban maramat nomor bakila sniu surok bat kumjuru nomor kajing ka nismubha bakin simkia ban pendap ya kene ki ban maramat kini surok ki balajat boleh syubun Pada kitu ki Khubor la poish ka bakun tarhadu bangin dia syambiang kublai syubun.